Hai menaza ting choma I zai hai menaza Zeme man saga klum delay. Namain chewkyu zikna ting kumchana zang kaizek chum. Rima ting chuag de rain sa Zeme kogene. Paulia kai radele. North East State Manipur ge Hazet Kanaka ga kaklebe pet blam gene Manipur Police Pyro ge dilang bepe Director General of Police Chief P Doungel je Luto je Pakle ge Indian Police Service IPS Officer Rajiv Singh je Manipur State go Director General of Police DGP ka chi bepe hange klangai ka kadai dele je ka chule Zai Mr Rajiv Singh ne Sonka ga Indiram Central Reserve Police Force CRPF go Inspector General tabam pung jbam dele kagne State ge Hazet Kanaka ga kaklebe pet blam gene Indiram Center mene DGP P Doungel je tabam gene lupelu je Mr Rajiv Singh de Manipur State go DGP ka chi bepe hange klangai lu je tetibek pekyu jing kaije squeating kumchana je kaije ke chuma ge State ge langai dele je ka chedele jena Manipur State go tetra bepe DGP P Doungel je Home Department ge langai dele je sale Zane North East State Assam ge last state ramegena ke bag zain ruirame Pungwang rahangge lunta di blamge Meghalaya go government nai Nagaland go government Assam go chief minister Himanta Biswa Sarma je Assam go government je ngau hadaulu je state ge ai last state ramegena rui zak bag Pungwang rahangge lunta di blamge pi mira hangge Kyam gai be zigen Assam go government ne Assam state ge rui ge bag Ibram je last state ramegena Pungwang rahangge lunta di blamge pi ke tingai gule zaka chudile zan Assam state ge ke bag zai rui rame last state ramegena Pungwang rahangge Assam go government ne namni beza West Bengal state banai Jharkhand state ge bag zain rui kan rabe pet be zigna zain rui ba kan rab zigna Assam government ne tetibek zingke ji sruk ting kom chama jang kaije ke chuma ge state ge last state ge ne rui bag Ibram je Pungwang tara hange nam to ni dele zaka chudele zan Assam ge rui bag Ibram last state ramagene Pungwang ra hangal lunta di bizigene Nagaland zai Meghalaya zai Assam gadu kebak nrui zai riak sang zabam dele zaka chudele za Assam state government ne last state gene nrui zai kebak rame state ge Pungwang ra hange lunta di bichange Assam Guwahati ge nrui zi kezi ge hai chumjeng kai zai hai na zai dai na zodi dele zaka chudele zai pasongka Assam state ge nrui zi kebak zi Pungwang ra hange lun bitinge kezi ge hai na zai hai na kai na zole zaka chudele zai na chpo pere gene Assam state ge Ruizi local chicken ja anui kankut ban ruizi ja kiji ge high stroke changdi dele jaka chole state ge last state ramagan ruizi ja ka bagji Pungwang ra hange state government ne nam to ni bichange za Assam state go animal husbandry and veterinary minister Atul Borana saja state ge ruizi last state ge ne Pungwang ra hange nam to ni biji ne lunghare sangdi biji ne Meghalaya banai Nagaland state ne Assam go chief minister ja ngau hodo ja ipo lamge samngo haki gai dele jaka chedele chipo ligum ja Jharkhand banai West Bengal ge rui zak bakan rablam ge pi migalu je kakle blam ge teun tiara hange teugule je sale jane Atul Borana sa je I state ge ruizi nam to ni bigene hlu ta te me ching ta te me jai cham cham lung hare di dele je sale pi hi sing ge po zigene I polam ge teun chira hange state government pi ge tingule je sale Zane North Eastern State Manipur ge kuki manai inki me kaka kakle be pezze kuki mgo za Christian Rakir me meite inki mena mine ruto kam dib zigene Assam go government ne Assam state ge Raki Christian me rasim gu zane Muslim me rasim gu ndaike lame ka cheblam ge sei wang zai pi wang ze survey te dile je sali zane Assam state home department ne state ge Christian me rasi gu zai Muslim me rasim gu Raki ndaike lame ka cheblam ge close pi lu ze sei wang rang rang be zigene police station ka chamcham gu officer in charge OC mram ne pnigu jurisdiction ge pije sei wang dele je ka chule zaine man sa pom ne saja Assam state government ne state ge Muslim me za Christian magu rase Raki ram ge ka charang ka ngar hange du tewla le je du ka chudle zaite ti betting kum chana jang khai khna ke jing kai je khna ma ge Assam state government Assam Darshan project lamgane charang kang Raki ke chamcham be high school je kreuge ngagai dele je ka chule zach poroge haim daizer ngeuze te seje Hindu mugu Raki temple zen hai ke zerak te seje srugje satras zen hai ke zen kaje ke chumje namgar zen hadai je sna je Muslim mugu Raki zen Christian mugu Raki kaje sruge ngagai le je du ka chule zen Assam state government ne Assam Darshan project lamgane teti beting kum chang na je kreuze school banai kai kumge state ge rasi lamgu lesiki ge krol rex squeeze ke je lak ringeu ngagai le je chu zen teti beting kum chang na je kai banai kai ket kum gidu government
ne rasi lamgu lesi ki chum jerek snaje snage krol himle je snaje lakrek snanga gai le je du ka chele za asam go government ne lokat gene christian me rasim gu raki ge pz sei wang je survey lu be bizi gene padma pegu president united christian forum mazuli ne state government ne I christian rasim gu raki je pz survey te je sei wang be je christian rasim je ngira hange te dele je ka chele chipo zigene padma pegu president united christian forum mazuli ne state government da gane madu khanga be nang malei ai mak tali ne je harada gane changulei briadu rang changai dele je salei jan assam go government ne ai assam state ge christian harasim gu raki je pz survey te wang je sei wang za manipur state ge hazat kana ku ki manai ki ma ka ge kakle be pet blam ge na le je ka chulei daite be ne lodi je na assam state ge ku ki hazat malei je misonga jbam zigene dima so nai kharbyang longa chai chuna dima so district ge ku ki hazat me bambe mina changrek suruk je kana la le je chu jana kharbyang long district ge ku ki hazat me bambe mina changhim re la le je ka chudeli za India ramgu Prime Minister Narendra Modi banai bugu counterpart Nepalese Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda nznain cheuki zike tingkum chana jang khaji kachum ba mai India ram New Delhi gene ngau hdaw za sam heki dele je ka chedele za chiga India ramgu Prime Minister banai Nepal kadai gu Prime Minister da ngau hdaw za sam heki kebge India manai Nepal khaga kaklebe misonga za ram rage za ibjak cham chambe kakleble ni je hekin chi gai dele je ka chule za Indiramgo Union Home Minister Amit Shah ne Manipur Imphal press conference bam hige saje state ge hazet nakaga kaklebe petblam ge Indiram center mne disi ibete wangder hange te singule je ka chudli chipo ligum za Indiramgo Union Home Minister Amit Shah ne saje Manipur state go turam ki high court ge tingti bam pe zai retire tedi be jas ne I Manipur state ge kaklebe petblam ge PZ kmet gule je ka chudli za chirun magze agency ke cham mane chuna state ge hazet nakaga kaklebe petblam ge investigation du lula leizatu the poligum the special CBI team ne du I state ge zak nakaga kaklebe pet blamge pjek meje investigation je lugu leiza ka chedle za Amit Shah na saja Manipur state ge hazat nakaga kaklebe pet blamge kaning chingmena investigation lu je mak matchu design kaklebe mpung chum je nimpel lu je ka sabe pacing gule leiza ka chedle jana indiram gu union home minister Amit Shah na saja Manipur state ge hazat nakaga kaklebe pet blamge ne ka hazame za kan ramze tele rahanga indiram central government lamgene team de sejai Dr. Ikak sangma medical expert ko mina hang kai mizdu langai gulei zedu ka chulei za Amit Shah na saja chomai gine seuze kaning chingmene investigation state ge kaglebe pet blamge mak matchu gudlei je ka chudlei chipo zigine gimi form lei ne za police madage pewanga ni lo je ka chulei investigation no za mak matchu design gimi fobe ngaulei design apnui perege ka sabak dibe pegulei je indiaram go union home minister Amit Shah na salei aigena na main cheuke zikna tingkum chama jang khaijik chum rimaiting chog de rein sa pau baza loi gai dele pi gai jang kinga nim lei ne je to dele